Times of Mizoram News Editorial Clear tu Zongjong te Chibai Tuntrum kan news masabera chuan India Today Northeast Deputy Editor Afrida Hussaini report thulom omdeu mai kan han puang masa ange Afrida Hussaini hian Manipur boina amhuna athut chila tribal te atan wangni lovin thudik apuan thina wangin meitei te point warning an lo petoa tun tuma report po hi suspension of operation hnuaiom helpolte Manipur ethnic violence antelve Ralthuam thatak tak mangin min bei tia meitei ten an soithin chu aronda zero le ta ani Afrida Hussaini thuzia Manipur boina suspension of operation agreement omzia enge ti thupuya mangin UPF le KNO te chanchin baka meitei ten suspension of operation agreement hli andu thute aron ziaka atop bera kharna chu tun hnaya Indian Army ten designated camp an enfiana report ani Manipur state suspension of operation designated camp sompali omin June nithum khan surprise check naini in heng camp sompalia kedar omte attendance lak ani a 60% ain asangani Ralthuam te an siar boka camp sompali atang hian Ralthuam silai pani chia akimlo omani meitei te dot soi everyday hian aron hailang thakop mai Sawrkar in suspension of operation hnuaya helpol te Ralthuam akol donta Manipur governor Anusuya Uike na soidanin suspension of operation SoO agreement hnuaya helpol te Ralthuam chu nithum chungin Sawrkarin akol vekto dona suspension of operation hnuai omlo helpol telaka combing operation beipuithlak ani ang ati Manipur State Transgender Community Maruploi Foundation khwai tu te chuan Manipur Governor hi Ras Bhavana June nisari tlailam khan anhu a Manipur State nunphung pa ngai omle thainan mala turin Governor hena memorandum anpe Manipur Governor thusoi hi state le central Sawrkar malakna ni in alanga meitei telaka beipuithlak manglei lo hian tlang mi te hi min bitum bik ti achiang hle heti lai hian nimin vek khan coordinating committee on Manipur integrity ko komi chuan meitei mipui ko khomin one day convention an manga kuki telaka national war an puangani ko komi convention coordinator Jitendra Ningombale moderator RK Nimai te chuan thuchua an siama chin kuki le meitei te indona hian India Sawrkarin amo aphur turani anti ko komi chuan Manipura namdang te chu kuki te dona konga tangrwal turin asoma meitei ten kuki an dona hi theitopa meitei te thlop turin asomani thlakhat chungzet indona akalto hnuwa meitei ten athara indona anpuan le hi an beisei angin an tangrwal lo deuh ni in alanga lelama chuan Home Minister Amit Shah hian kuki te tan engmotak chu pe katum ni in alanga chumi hmain meitei te hi azau theiang ber ram anlak theinan hun asiam sak ni in alang bok ngai dan mai ma ni se thil ni thei ani ve a entirnan meitei ten Hill District pakhat talpo anlak thei chuan antan thil ro puitak ani don tun ang hun bak hun tha India Sawrkar system le institution zongjong an athlop na hi an huto don lova tun tumaram anlak bello chuan khovel om chung chu meitei te tan ramdang apyang le to arin omlo chutiang bokin kuki tribal te tan hun poimo ani meitei telaka ram inchis khat po kan chana ni chuan khoya tangmain kan hule le to don lo ko komi thuchwa angin mun tina meitei te tun hmain an tang ho dona kaini lampo ruam hanna thajok kan siam apoimo ome BJP Sawrkarin thudik thubawatum internet shutdown le BJP Sawrkarin lai chinna Human Rights Commission's network kaltlangin kamin thang hangsing chuan meini sompanga khan aizola tangin Chorchanpur district mipui ayoin Manipur Human Rights Commission MHRC a complain asiama Imphal internet amhan theireng laya Chorchanpur district a internet ti topani chu human rights paljut namai baka Manipur Sawrkarin Hill district le Plain district ayendan
adang lamzia alang fia a Churchanpur district ain Imphal district a buaina anasat felaya Imphal internet service omreng chu kamin thang hang sing chuan complaint petition a file ani Manipur Human Rights Commission chairperson Justice UB Sahale member KK Singh te chuan kamin thang hang sing complaint chungchang hi ngai tuain Manipur Chief Secretary le Home Department Commissioner te chu insoifia turin lekha anpe a June ni som panga thleng hun anpe Manipur Human Rights Commission laka beisaina asang viau lova complainant pu kam min thangpo hian MHRC in Manipur Sawrkar arhem emo action alag abeisei viau lovang amai ro chu Human Rights Commission le ko takan zwal ko fo hi atha a Sawrkar laka hremna anlek ko lo point complain kan thelu hian thudik kan thriat tir tel nga la hetyang thil hi ngai tha chi anilo chuwangin pu kam min thang hang sing malak na po hi enton tlak tak ani Central BJP Sawrkar adin atang hian internet ti top hi alhuar viau maya hei hi thil serious tak ni in BJP hian thudik thup bonan internet censorship akal puita fothin ani British in India of laya chanchinbu an khwa khirthin kha India independence nuwa history chiar tu ten kandu lo viau thina amai ro chu India azalen nuwa India Sawrkar ngain internet akhwa khirta fo hi kan ngai tua zui ngayem British India huna khachuan internet ala om lova Press Censorship Act 1799 te Vernacular Press Act 1878 te Indian Press Emergency Powers Act 1931 te khangkha riat lo deute ania BJP Sawrkar hian dan felfai tak siam lovin adu hunhuna internet atitop thin hi ngai tua chian angai khop mai internet omnu hi chuan newspaper khwa khirin omzia anei to lova internet an khwa khir chuan engkim hi abuai ani to maya chuwangin press censorship le internet censorship hi thumun angin langma se internet censorship hian poya khoilian fe zo kani kumsang ni som ni khan khovel puma internet shutdown voiza somnga panga aoma heng zinga voiza pakwa chu India rama thil thleng ani atoi zongin kumsang ni som ni chunga khovel puma internet shutdown zinga 70% chu pu Narendra Modi nuaya thleng ani kumsang ni som pakwa po khan India rama internet shutdown hi voiza som ni pakhat lai awm boka kumsang ni som pakwa ami hi chu article 370 nuai bo nang hong Jammu and Kashmir mi puite khwa khirna atam berani hanle le lokila Modi alal tantir kumsang ni som pali khan internet shutdown hi voi ruklek awma kumsang ni som panga ale thokina punga voi som pali zet internet shutdown a omani BJP Sawrkar na hnuaya boina chi hrang athleng tam zela chuta chuan India mi puite chu freedom of speech and expression chusak anita fowa kumsang ni som paruka internet shutdown voisom thum pakhat awma kumsang ni som pasaria voisom seripakwa omin kumsang ni som pariata voiza som thum pali awma kumsang ni som pakwa voiza som ni pakhat awmani hetiang hi Modi lal nuwa India ram din hun ani internet shutdown hian boina thlen nam huna mipui tamjokin thil thlen dan diktak hudik tam tak an soi chuak ve theilowa chuti line BJP state Sawrkar le central lam chuan athiam jok ni tumin print media le chanchin bu hrang ru an chua reng thung tuntung Manipur boina po hian BJP in kumkwa lai aloti thin to internet shutdown chu an malak na masaber aninghal chata Imphal district mai taiten national media kaltlangin thiam thu an soi hrep nuwa thudik tarlan tumin kan uma voin thlengin mai taite dot soi hi thudikin alal hlia khu zolo Jammu and Kashmir ti lawa chuan Manipur state a internet shutdown atam bera chibil wangkhan kumsang ni som panga September ni khat atanga niria thleng internet service ti top ani Ibobi Singh Sawrkarin kumsang ni som paruka district thar pasari asiam wangkhan boina na satak mai achuaka December ni som pasari atanga December ni som thumthleng internet service ti top ani Biren Singalal nu
กุมสังนิสมปริยัดจุลายนิสมปกวาคันนิงชุงอินเทอร์เน็ตติโตปนีอาเบรนลัลนัวอัตุมนินานเซปเทมบาร์นิสมนิปักสังนิสมปริยัดคันนิงชุงติโตปอันิเลบกเบรนSawrkarหัวยาอัตุมทุมนานกุมสังนิสมปกวาเฟบรุอารีนิสมปกัดอัตังคัน Citizenship Amendment Bill protest wangin ninga chung internet service titop anito bok kumsang ni som ni Mars ni som parukhan chasat khua boina wangin nithum chung internet service titop ni in kumsang ni som ni pani August ni rukhan ninga chung internet shutdown ani bok internet tel lovin newspaper tepo mumal takin achhuak thaito lova thudik puan chuana dal tulian berchu internet shutdown hi ani internet shutdown tamjok hi BJP Sawrkar na state ani tlangpui ti kan riat atha a BJP Sawrkar hian British una minlet pui ani tabermai tuntumatan chuan kan dutok le photanga news editorial lamhoi ronbot saile thuai kan tumdon nia